Visi Perezida wa Sena y'u Rwanda yitwa Esperance Nyirasafari yavuze ko yakoze amahano kubera kwitabira umuhango w'iyimikwa ry'umutware w'abakono. Mu nyandiko yatangaje kuri Twitter isaba imbabazi Perezida Paul Kagame. Uwo muhango umaze iminsi uvugwaho mu Rwanda, wabaye mu ntangiriro z'uku kwezi. Uwo muhango umaze iminsi uvugwa mu Rwanda wabaye mu ntangiriro z'uku kwezi, witabiriwe na bamwe mu bakomeye ndetse n'abasirikare bamwe b'abofisiye bakuru. Gusaba imbabazi kwa Nyirasafari akabyandika kuri Twitter gukurikiye ibyo yari yakoze mu mvugo mu nama y'ishyaka FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, aho n'abandi bamwe mu bitabiriye uwo muhango basabye imbabazi. Mu nyandiko ye, Nyirasafari yagize ati "Nakoze amahano yo kwitabira ibirori byateguwe mu buryo bugaragaramo kwironda." Yongeraho ko atarakwiye kwitabira igikorwa nka kiriya. Nyirasafari umaze imyaka hafi 4 ari icyegera cy'umukuru wa Sena y'u Rwanda, yavuze ko kandi yakoze amakosa akomeye kuba ntacyo yakoze ngo aburizemo kiriya gikorwa kibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Ishyaka FPR Inkotanyi mu cyumweru gishize ryasohoye itangazo ryamaganaga uwo muhango wabereye mu majyaruguru y'u Rwanda wo kwimika umutware wabo mu bwoko bw'abakono. Hari hashize ibyumweru 2 urangiye. Hakurikiyeho gusaba imbabazi kwa bamwe mu witabiriye nka Jean Marie Vianney Gatabazi wahoze ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse n'umunyemari Justin Kazoza wari wimitswe nk'umutware w'abakono. Mu nama y'ishyaka FPR ku cyumweru, General James Kabarebe, umujyanama wa Perezida Kagame, yumvikanye avuga ko bamenye iby'uwo muhango kubera abasirikare 3 bakuru bawitabiriye, kandi ko abo basirikare atavuze amazina bafunzwe. Muri iyo nama, General Kabarebe yaburiye Abanyarwanda ko baretse abantu bagakomeza kwishyira hamwe mu moko yabo byasubiza igihugu mu macakubiri. Muri iyo nama, General Kabarebe yaburiye Abanyarwanda ko baretse abantu bagakomeza kwishyira hamwe mu moko yabo byasubiza igihugu mu macakubiri. Nyirasafari wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika, Minisitiri w'Umuco na Siporo na Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umugore, ubu akaba ari Visi Perezida wa Sena, niwe mutegetsi wo hejuru wari mu bari bitabiriye uwo muhango. Mu gusaba imbabazi mu gutya byo bivuze iki muri politike y'u Rwanda? Gusaba imbabazi mu nyandiko umukuru w'ishyaka FPR riri ku butegetsi si bishya. Akenshi bikurikirwa n'ibyemezo bitandukanye. Mu ijoro ryakeye, akarere ka Musanze kabereyemo uyu muhango katangaje ko umuyobozi wako wungirije yitwa Andrew Mpuhwe Rucyahana witabiriwe uwo muhango we yeguye ku mirimo ye. Abagiye babisesengura bavuga ko ari uburyo bwo gucisha bugufi umutegetsi uwo ari we wese imbere y'umukuru w'ishyaka nyuma y'uko yemeye amakosa runaka aregwa n'iri shyaka. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahunze u Rwanda nka General Kayumba Nyamwasa mu myaka ishize yavuze ko uko gusaba imbabazi mu nyandiko ari umutego uzisaba aba atewe, utuma nta bundi bwisanzure n'ijambo abasigaranye. Abashyigikiye ishyaka FPR Inkotanyi bo bavuga ko uko gusaba imbabazi gutuma nta muntu ubarusha ingufu amahame y'ishyaka, kandi ko ntawe utaryozwa ibyo yakoze birenze kuri ayo mahame. Amategeko ariko yo nayo hari ibyo avuga. Abakurikiranye ibyakurikiye uko kwimikwa umutware w'abakono bagiye bibaza niba ibyo bakoze bigize icyaha cyangwa ari uburenganzira bwabo. Itegeko nshinga ry'u Rwanda ari naryo tegeko rikuru rivuga ko uburenganzira bwo kwishyira hamwe buremewe kandi ntibubanza gusabirwa uruhushya.
ariko iranga shingiro ry'iryo tegeko rikavuga ko abanyarwanda biyemeje gukumira guhana ibirimo amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, ku turere n'ibindi ibi ari byo byose. Gusa amoko mu Rwanda ni ingingo itavugwaho rumwe, azwi cyane ni abahutu, abatutsi n'abatwa, ariko hari abavuga ko aya atari amoko, ahubwo amoko nyayo ari abakono, abasinga, abega, abazigaba n'abandi. Kugeza ubu abimitse umutware w'abakono bemera ko barenze ku mahame agenga ishyaka ryabo FPR kandi barabisabira imbabazi. Ikizakurikiraho nyuma y'uko gusaba imbabazi mu magambo no mu nyandiko ku mbuga nkoranyambaga nicyo kitazwi neza. Visi Perezida wa Sena y'u Rwanda yitwa Esperance Nyirasafari yavuze ko yakoze amahano kubera kwitabira umuhango w'iyimikwa ry'umutware w'abakono. Mu nyandiko yatangaje kuri Twitter isaba imbabazi Perezida Paul Kagame. Uwo muhango umaze iminsi uvugwaho mu Rwanda, wabaye mu ntangiriro z'uku kwezi. Uwo muhango umaze iminsi uvugwa mu Rwanda, wabaye mu ntangiriro z'uku kwezi, witabiriwe na bamwe mu bakomeye ndetse n'abasirikare bamwe b'abofisiye bakuru. Gusaba imbabazi kwa Nyirasafari akabyandika kuri Twitter gukurikiye ibyo yari yakoze mu mvugo mu nama y'ishyaka FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, aho n'abandi bamwe mu bitabiriye uwo muhango basabye imbabazi. Mu nyandiko ye, Nyirasafari yagize ati nakoze amahano yo kwitabira ibirori byateguwe mu buryo bugaragaramo kwironda. Yongeraho ko